ka Jainte Hills Autonomous District Council lang baka chnat forest yung ka ni kasngi dia soy sa skular MOU ko wakasen at 3 hajrong gathong uya kre lang na ibenta open year ngam yagithawa manlum ki wada selen ki waman trade ka GHADC we ini iya soy une ko hado sub house nem Hagayalang soy MOU wapalay daw Dr. H.H. Morman consultant ka 3 ha conference hall ka GHADC DM lang OFW bla Chief Forest Officer ka GHADC usoni don ku parmawyong director ka 3 ubadaong wagani ka project muddu waw thungding tangwawot waw sumar le kamjo we waw tholat kamon wan ra biang yeman ilong karam aw kam hagipor na chwa ne bha wadayo hakini gisngi kajala yung idamat ko yeduna slab ikian ki kiwa we kala iman ilong kasun meneng we ini to ne daw waduna ki ding gisin kana ro wa uya kre lang ki wagi chnong gi thau gi sen kur wagi brusamen ne benta open year ngam yagi thau wa man lum ki wada selen we sa chra Chief Forest Officer ka GHADC hawa kalam da pensingaw isngaw ya ka executive committee ka GHADC ka wada pediang singaw bahaya ka ni ka project na bahakat kami yo yong omdu wa wan ra mentoy ka ya ka council tang wa ya karam aw kamjo dayo ala ikalam no Dr. SN Koswami Chief Operating Officer ka 3 Haya to wa ini iya soy MOU dayo ala uya kalam wa OCM ka GHADC uthambor siwan wada pensingaw ikirmen wa kani ka project uman ka wajam waiwan ra mentoy itu kani ka project kani ka atri jadi sikit de introduce ya ka hapok ka departemen yang iya hapok forest dan liang UCFO dawan ra ya kani hapok ka stip committee tadin wa stip committee de chong de ya seli de ya beniai atau utri ya kom common implement ya ini skim dan yang stip committee da pediang ga ini wa pediang ga ni ka project bad da em le ka jing kwa ga yang iwa i ka council boni githau ki wa ka man ka te ga MD te ang ilang ba ka ni ka skim te em ga jing men wa utung ding sa tung ding ya gitu githau ga yang i gudang man selen te perkat iwa ya la semal sebentar kam ke nyerap ya ga ya ki klu dan ni githau yang i woman sebentar kamu pun skem marsnya tu iwa kani ka project kani ka company daw ule mappinga daw farbega ba yo ya gi exact location ni ki exact boundary ni ki area yang kawi pagawi ki thau yang i kwa mudi pha thung de dan nekan jinji ta ka ni te mut ka stip committee da manjur ka badarai ka ulai khmat te point hadun ni ka sida poi open lab na badia sangi ya ni ka agreement ka funding da i ka department yang i ha ka forest rangkat waki tangwa ki jingsu ki jingsai ki jing pelut ki jing persep wa ka fund atau allocate bagi direct jaga department yang ika forest dekat otok wi ku wi la neu wi rap adin wadawan identify ki ya ka wi pagawi thau yang ka council teman halor kita ki jing he la ni ki area yang i mut ka skim nangai skemetran halor ka teh ke nang ribuan ka sa